Nous sommes au mois de janvier 2024. Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, se déplace à Kinshasa. Turi muri Mutarama 2024. Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yagiye i Kinshasa. Evariste ahishurirayo gahunda asangiye na Tshisekedi yo gukura ubutegetsi bwo mu Rwanda. Avuga ko azafasha urubyiruko rwo mu Rwanda kwigobotora abayobozi babo. Burya urwo rubyiruko Ndayishimiye yavugaga ni FDLR rigizwe n'abasize bakoze jenoside hano mu Rwanda mu mwaka w'1994 ngo bakizera cyane abagize ihuriro ryabo. Ubwo ni ya mitwe yashinzwe nka FDLR, Wazalendo n'ingabo z'abarundi zifatanyije n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Iryo huriro bibaha kumva yuko bazatsinda iyo ntambara basohoje ku Rwanda. Umva Ndayishimiye uko abivuga mu mvugo yiwe. Uyu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, General Neva. Ati urwo rugamba rwacu rugomba gukomeza kugeza igihe abanyarwanda nabo batangiye guhatira ubutegetsi, kuko nizera ko urubyiruko rwo mu Rwanda rudashobora kwemera kuba ifungwa mu karere. Leur discours converge sur une chose. Ils veulent faire la guerre au Rwanda pour renverser le président Kagame. Bifuza ndetse banashaka gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Ingengabitekerezo yabo ntabwo yigeze ihinduka kuva jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 yaba. Ngo bibona nk'abantu bagomba kurwanya bagatera abanilotrike. Abanilotrike n'ubwoko bwifitemo andi moko agaragara muri Sudani y'Epfo, Kenya, Tanzania, Uganda. Kuko baba mu bihugu bitandukanye ni nako bagira ubwoko butandukanye. Hari abitwa Abaluo, Abamasayi, Abaturukana, Abasambulu. Vous connaissez bien l'Afrique de l'Ouest. C'est-tu que la majorité des présidents ouest-africains, tous, majorité peuple. Majorité peuple. Le peuple, c'est des outils de l'Afrique de l'Ouest. Uzi neza uburengerazuba bwa Afrika. Uzi ko abaperezida benshi bo muri Afrika y'uburengerazuba abari muri Peulu benshi ni abatutsi bo muri Afrika y'uburengerazuba. Niyo mpamvu Tshisekedi na guverinoma ye batekereza ko abatutsi b'abanyekongo atari abanyekongo. Mu by'ukuri perezida Kagame yarahungabanye kuko kuva mu mwaka w'1994 yihaye intego yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu karere k'ibiyaga bigari. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je Soma iminwa yanjye. Nzatera imitwe yombi yo muri Kongore nk'uko itegeko nshinga risaba, kandi nzasaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda. Ibi ndabivuga kandi mwisemo amagambo yanjye nitonze kuko nabyiteguye. Kandi uyu munsi niduteganya no kohereza ingabo zacu ku butaka mu Rwanda. Dushobora kurasa Kigali duherereye ku butaka bwacu i Kinshasa. Uyu ni perezida w'igihugu cya Kongo, Bwana Felix Antoine Tshisekedi. Abenshi bibwira ko yari arimo asebanya, ko byari ibiganiro by'ubusa kuri y'ibyo. Tshisekedi yari yarateguye rwose gutera no kurimbura u Rwanda. Niyo mpamvu yari yaraguze drone zikora neza zavanwe mu Bushinwa, yari kuzakoresha rasa i Kigali. Yahaye akazi abancanshuro barenga 2,000 b'abazungu, yirukana abasirikare bo muri Afrika y'Uburengerazuba, atumira abo bujuje ibisabwa nk'abantu. Niyo mpamvu yatumiye igihugu cya SADC, agatumira abasirikare b'u Burundi nk'uko bigaragazwa na raporo y'impuguke za Loni. Yanashimangiye ubufatanye bwe na FDLR yasize ikoze jenoside no mu Rwanda. Abizeza ko iyi ariyo ntambara ya nyuma yo gufata Kigali. Iri shyirahamwe ryose ryakoranaga na MONUSCO bari bafite imyifatire mibi, bakagira indirimbo bakundaga kuririmba bavuga ko abanyarwanda bose bagomba gusubira mu rugo, ariko mu by'ukuri bavugaga abatutsi. Cette coalition surarmée n'était qu'à quelques mètres de la frontière avec le Rwanda.
iri shyirahamwe ryitwaje intwaro nyinshi ryari muri metero nkeya uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Bageragezaga kwambuka umupaka abahita bahagarara kubera ingamba z'umutekano zashyizweho mu Rwanda z'ubwirinzi. None ni izihe ngabo zashinze sitasiyo yazo ku mupaka w'u Rwanda? Mbere ya byose birumvikana ko harimo FARDC. Hanyuma Tshisekedi yongeye guteranya imitwe yose yitwaje intwaro maze ayita abenegihugu bakunda igihugu cyangwa wazalendo. FDLR iri muri kino cyiciro kuko ni uburyo bwiza basanze bakwihishamo. Bongeyeho ingabo z'Abarundi, Abanyafurika y'Epfo, Abanyatanzania, Malawi, MONUSCO n'abacashuro b'abazungu bazwi cyane. Bose barwaniraga mu izina rya guverinoma. Mu by'ukuri bari bafite umwanzi umwe ari we Mututsi wa Kongo cyangwa Abatutsi muri rusange. Ariko hari ikintu kimwe cy'ingenzi umuryango mpuzamahanga wirengagiza, ari ryo pfundo ry'ikibazo. Izo ngabo zose zivuga ko zishyigikiye guverinoma ya Kongo, aba nyuma barimo gukora ku mugaragaro bakorana na FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda. Nk'igisubizo, umuntu wese urwana n'ingabo za Kongo nawe arwana ku ruhande rwa FDLR muri make. Iki kibaye ikibazo gikomeye cyane kuko bashozaga iterabwoba ku Rwanda, so guhungabanya u Rwanda, kuko niba koko barashakaga amahoro muri Kongo bari gufasha Tshisekedi guhagarika ubwicanyi buteye ubwoba muri Ituri, bakamufasha mu biganiro na M23 kugira ngo babone ibisubizo birambye, bakagaruka mu majyepfo no mu majyaruguru ya Kivu. Ni ikihe kindi gihugu cyakwiyumvisha kigahagarara mu mwanya nk'u Rwanda? But Minister, you're not answering my question. I'm asking a direct question about the SADC mission and our soldiers. Are you fighting alongside the FDLR? Our mandate and our job is to support the government of the DRC. But that's the DRC army. That's not what I'm asking about. I'm asking about the FDLR. Yes, and that is what we are working with, and that's what we're doing with the forces of the DRC. You're not working with the FDLR. You're not fighting alongside them. You know, Clement, obviously, those are questions that I believe the Defense Force can possibly answer, particularly on the issues on the ground. You may not be working with people. So you end up finding yourself, in some instances, for tactical reasons, having to cooperate and work with the people on the ground to enable your operations to function. And that is what has been happening. And it happens from time to time. Hano Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo yemera ko abasirikare ba SADC barwanye na FDLR. Ingabo z'u Burundi ngo zarihishe ntizigeze zigaragara ku rugamba. FDLR na FARDC bakubiswe umugenda barahunga. Aya ni amahirwe bahaye M23 yahagaritse iterambere ry'izi ngabo, nk'uko amakuru menshi abivuga. Abari barateguye gutera u Rwanda mbere y'uko M23 ifata umujyi wa Goma. Nyuma yo gutsindwa gukabije, perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na perezida wa Afurika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa batangiye gushinja mugenzi wabo w'u Rwanda Paul Kagame. Je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il va venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. En écoutant Évariste, on aurait umunsi tendance à umwe croire que c'est azaza mu Kagame Burundi qui l'a provoqué. ntituzabyemera Mais la intambara réalité est autre. izaba Le président yagutse. du Burundi est le seul parmi les présidents Uteze de l'Afrique amatwi de l'Est ukumva qui ibyo a conclu Evariste un pacte Ndayishimiye umukuru douteux w'igihugu cy'u avec Burundi avuga aha Tshisekedi ngaha. par Umuntu sympathie au ashobora kwizera ko FDLR, Kagame que ari certains we qualifient de wamurakaje, cause ariko C'est kuri lui qui est kuratandukanye venu cyane. entasser ses armées Perezida à w'u la Burundi porte niwe du Rwanda, wenyine mu tout baperezida en ba Afurika collaborant y'Iburasirazuba étroitement avec les FDLR. bagiranye amasezerano menshi na Tshisekedi kubera impuhwe za FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda. Niwe wakusanyije ingabo ku muryango w'u Rwanda mu gihe akorana cyane na FDLR.